Erpigi uryaptı, erpigi. Erpigi ur Maksat. Video vur. Mana video vur. Kot. Video vur, video. Молодец. Ana video vur deyim. Video vur. Yat. Boşagan magazin ortaga ırıktayık. Espeki vur. Uydu vursan Maksat ey. Mandres kırmay uyakavat gitti. Haydi. Çıngiz haydi. Молодец. Haydi Çıngiz. Zastavına haydi Çıngiz. Haydi. Assalamualaikum, hurmatli dostlar. Men jana chiqargan bo'ldim. 100 ming so'm o'zimning janimdan qo'shib Batkenga shu pul pomosh jo'nataylik deb. Aslında biz Batkenga keldik. Mana 100 ming so'm. Hozir bu akçaga produkt alıp Batken eline alып beramiz. Bizning shu qo'ldan kelishincha o'zimning atımdan Batken eline yordam bo'lsin. Alga izlaymiz. Жаңырып заман ey, жаңымın babası altın улантты. Намысын бийик сактаган эл, бабушун угуп тыңдап жүрүктү. Кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Egemendikti encile ömrüm bergen bizgen kançana Doskal tenga mesela.
Get, oturuz. Видео просто проехать вот так вот, снять и все. Oturuz. Ойлаңыздар, biz Жаңажар айлы өкмөтү тажиктер менен иштешет кылышат депчи. Ким тажиктер менен иштешип, ким содакылап турган болсо, ошол эл душманы. Ошон үчүн мынаны биз азыр бензоздордун баарын артка кайтарабыз. Пустой болсо да келбесин, Гүржөнү болсо да келбесин. Биз ошо мына кыргыз элибиз канчалык күн помуштарды жөнөттү, биз баардыгына ыраазычылык, ушу Жаңажар айлы өкмөтүнүн жаштарынын элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Баарына Аллах ыраазы болсун. Мына жалган эмелерге ишенбеңиздер, мына пустой бензовоз келатат, иш болуп атат дегенгечи. Биз жаштар доказа турабыз ушул жерде. Кудай буйрса, Кыргызстан баардыгы жакшы болот, өнүгөбүз. Аллах ыраазы болсун баарына. Sonuç toplama buna kontrabanda. Assalamu alaikum. Kalaysiz? Yaxshisiz? Qayerda yurib qoldingiz? Tojikistonga bergan elini bo'ldi-ku. Ya. Nima edi bu mana? Sanarka? Sanarka Tojikistonga ketib o'tasizlar-da. Neydi? Tojiklar men elmi bo'lib o'tadi ekan, sizlarning kontrabandangizga. Sizlar qiziqsizlar-ku. Tojikistonga aparatgan jo'qmunda. Sizlar aka Tojikistonga olib ketdingizlar-chi. Sizlar da azizlar uchun dava sheriklariniz bo'ladi sizlarning. Ya. Sizlarning dava sheriklaringizlar bo'ladi ekan-chi. Nima bo'ldi? Qancha odam o'lib o'tadi? Qancha o'yinlar? Sizlar tojiklarga paxta qo'ygandan boshqa hech narsaga jaramayapsizlar. Ya aka, men sizlarni jetliman-chi. Yo, jetli bo'lsin. Sizlar kontrabanda tashib o'tasizlar.